tugahembwa abakozi bemberuka tugahembwa abakozi bemberuka tugahembwa abakozi bemberuka tugahembwa abakozi bemberuka. Kweli kabisa. Wa muntu kugambira undi akamisha muri wewe kurya aba yaramwishe muri we abaje kukikoreza intumbi nawe ngo yikore. Naramwishe none gasi nikoreye intumbi nyine yitwaze nawe twitware twe. Nawe ukama wuzura wahura na bidogo ntimuramukanye ngo barambwiye ngo bidogo. Haleluya. Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapoanza uliye katana zulia Mungu mutaka hawapimile atakusanya furaha alimaka Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Imana izihuza abantu bavuye amataifa. Imana iziguheza ibintu mu pastor we. Yabarika kuzana n'abagomba kukugora muri byo. Kweli. Imana yaduhuje bavuye mu mikarati n'abavuye mu bijombo n'abavuye hewa bora. Imana irabazana bose ibakumanyiriza hanga muri Columbus. Mutaziranye ariko Imana ikamikuzana umuntu ufite ikibazo iruhande rwawe ngo muturanye kugira ngo wa muntu azagutsindishirije kuri wa munsi. Haleluya. Koza umutanzi imodoka yuzuye ndoro umureba pe naho ndumenya ko ari kigaragaza Imana yazanye iruhande rwawe. Imana ni ikinya izone ko abaye umukristo ikazana umuntu yo kugora bwa bukristo bwawe ikazana umuntu ugoza kunkekeye kugutuka mu gitondo wazuzukwa murabutaka kwihorera nawe ukamuvuga ngo reka mwihoro nawe ranihoreye ejo nawe urasinzwe n'umukristo wese Imana isubahiro. Haleluya. Imana ikagukura iruhande rwa famiye yanyu bazi kuvuga neza. Imana ikagukura iruhande rwa baso wanyu na basokuru na banyogosenge na banyoko wanyu ikagutuza iruhande rw'abantu mutaziranye bamenyereye umwaga batazi kuvuga neza kuvabayeho. Ati ntunkizizano ntukanongerera indi minsi yo kubaho mwisi nzagushima. Ati ntunkizizano ntukanongerera indi minsi yo kubaho mwisi nzagukorera. Mbese itorero aho mujya mwibuka yuko tuzatungurwa. Ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakundanaga timukivugana timukigererana icyaya mukoreye cyageze muri karine kugira ngo utazibagirwa. Ukazugira abana mw'abana ndiko ndasaza ariko muzi urugo rwo kwa bidogo kera gihe cyamurere isengeze kugira nabi muramuzi se muzi sekuru wa bidogo kera gihe duhunze kwa mushubazi kera mwana kama kurasi ng'umuryango wa bidogo n'umuryango wabo nyabaduye. Uzageza he no kugira umutima utababarira ariko noneho bahagarare abazi bawe mubabarirane. Nashana nababwiye sabari. Haleluya. Nababwiye ngo bari baratubwiye ngo umuntu kwa kumugore w'imbabazi ni igitangaza kabisa. Dusome ibyanditswe byera. Ngiye gusoma ahantu hatanu ko habaye henshi mu gace hatanu. Nije utaha kure yanyu mwese siko bimeze. Abantu bose bataha ruja ahasumba ontaha oya abatendese niyo kure iwacu
Indiana iwange niho kure iwacu ni hagufi narinzi ko ngiye gutinda ubwo ari ukore kangire vuba ubwo hariho abakure ariko nihagararaga ngo nije uja kure naho si hagufi komeza wowe kureba komeza umpabwe icyo mparanira Maya Yesu nifuza kuzaba Mwami utangaje nshidikanya ko Yesu agiye kuza ufani kuza muza kwimana na zimana nawe ko ndabona abantu bakihaye bo abafite gutaha ni mugende iminota nk'ibiri yo kubategereza ko mutaha muzoba mungiriye neza kuko vaevye ntabwo ari byiza Yesu yaravuze ngo babiri ikibazo igitaramo kiba kigeze noneho kwirirwa dusumbuka ngo tugore abantu tugiye kugira vuba ngo abantu niyo bataha tangazo abataha batahe abandi turatarama Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah ufani kuza muza kwimana nawe bitabo ahantu hatanu ariko ibitabo bitatu ngiye gukunguta amagambo nsigaranye Imana imfashe ngerageze nkungute nje guhaha yani nzogarukana atukuzwe ayimidiwe abavyeyi barabizi iyo umuntu yagemuye ukiri gutegereje ku musozi ukeneye ngo abana bawe muze guhura ku musozi murabizi mwe muravyibuka mwarangiza umuntu wese ngo ngabari ngo sibo agatambuka none kaza kugira ubuhanya bukira ugasura nayo ingembo biza bigenda biti naraye kwijoro mpaye nsenga hakika nasengeye kino giterane kandi mbere Imana ngo ngiye mu bantu ntazi uzampa ibyo nzoganira nabo Imana irabimpa kubisubira nayo rero nta mutwaro mufite nije ufite umutwaro igihe kimwe Bwana sifiwe sana Bwana sifiwe sana amen Bwana sifiwe sana haleluya nigeze kuja mwivuga butumwa ahantu hamwe nsubira nayo amagambo yaho ngo buce nsubirayo n'ubu nataye ipantaro zibiri n'ishati muri Tanzania nimba ngihuye nazo sukuzohura nazo ryari umusazi umwe yataye ikirato muri Rwerera ati ubwo Rwerera bazayishabuka kabiri ta kibazo aho kuvanga unteme kangutiburi hano uruzuru gukumfashe ninjya kuja bukiriye fo ndongera mpure nawo ngutowe tarategereza niba cyaramutanze niba yaragitanze tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Bwana sifiwe sana haleluya ibi byose tubamo niki Yesu akubona apana abantu ba Ohio apana abantu ba Amerika apana abantu apana Yesu yakurebye nikaza kubona usari hari indirimbo za kera ndazikunda cyane nimba uko arizo twaririmbaga abantu niba kubona babona Imana muzuvuga nizukora umuntu ukunda rwawe bo ngo busabo bimenya ndashima Imana kubw'itorero rya hano Imana ibaheze umugisha ndashima Imana kubwo bashumba batandukanye twahuriye twabanye abavyeyi banje abana abavyeyi banje Bibiliya izivuga asifiwe sana mu Rwanda uko baheburayo ngo mwibuka wabayoboraga kera iteka ryose ntugasuzugura umuntu wabayeho mutamzi akakuyobora nushaka kugira amavuta nandi mavuta bungubu numvise ngo hari impango zihari ngo ko barasengera abantu ngo bari ku serafi bari ku buki simbi bukerubi tuzoro hatugere he mucunga abana abavyeyi bacu abangaba twarabaye
mwareze neza kuko nta kindi kintu cyiza cy'umubyeyi iyo abona umwana yareze akora ibyo nawe yakoraga aza yumva agomba kwicara akanezera siko kwiza ni nka kujya biza bibabaza iyo ubonye umwana wawe akora ibidakorwa ingendo zubabara. Nabwiye abantu mu gitondo n'ejo narabivuze kubera ko tuba dukora ikiriyo cy'umuntu wafushije undi muntu ku mubiri ariko bafushiye agakiza ntitubakorera ikiriyo ngo twandike RIP. Duhamagara abantu dufite ikiriyo cy'umugabo witwa naka yafushiye agakiza. Ntidushike dutora umuntu usoma imyirondoro. Kari pastor nyene yakirijwe mu Gitumba abatirizwa muri Pasaka kuri Muriza ayobora ikorari Igakenke abo umuyobozi w'abanyamasengesho mu Kamombo ashingirwa ku Mugeti niyo yakoreye ubukwe mu ikanisa abantu bose babireba. Turaza tuja mu nkambi ngo tugere mu nkambi asengirwa kwivuga butumwa yoga ni mirondoro yuwafuyega agakiza. Turaza ngo tugere muri Amerika tugubwa neza dutangira ikanisa nawe yarahari yigeze kuyobora icyumba cy'amasengesho yagiye mwivuga butumwa muri Amariro twaramwakira igihe kimwe habaye ejo bundi Mukristo burarwara. Ukristo ukawugua turarwaza Paulo yabwiye Timoteyo ngo muzabahonye ngo mubagenderere mubahugure ngo nibinyanirane ariko ubundi bagita nabaraje amakuru yino ngo gutenga kwabaye guke ngo nimupfe kubareka ndakundi. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Matayo kambwira bungeri Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Matayo semeni haleluya yaravuze ngo ikintu iyo gihagaritswe mu isi cyaka guhagarika ngo amuzura agatuza ngo nanjye ndabahagarika ubahagaritse uri ndese bagutenze byarangiye. Umuntu ari gutengwa akava mu ikanisa akaja murinda akajana ubutenge ashika kamuzura agatuza ngo aricyo bimbwiye se baragutenze uratenze. Niki Yesu akubonaho. Ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 11 n'umurongo wa 12 amazina yanjye nitwa Bidogo akandi nakino kwibarabara siko banise kiri umwana nitwa Aimable ariko umuntu w'umugabo ngana kanje ngo yitwa Aimable kandi ga mwitonde iki gihugu twajemo ngo yapfa kuvuga amazina nasanze twitiranwa n'imbwa ziri ariko narumiwe papa amazina ya za rukara zino zimwe twakaza twita ngo ni za amazina y'imbwa ziwacu nizi makasina za simba za makasini zindi amazina yino ni batwebwe neza ariko iki gihugu naratangaye kabisa muri amazina y'imuhira ya kera y'abavyeyi mureke tuyasubiraho hakirikana tuzoyiruka inyuma tutakiyabonye. Bwana haleluya ivyo muravyumvise neza uko mvuze namaze kumva amazina y'imbwa zibiri hano kuva ngeze muri Amerika sanga neza sinozivuga ni abagabo muzi bicubahiro mureke tugumana amazina y'imuhira base bineza na base mahoro na bamunyamahoro na uyu muhungu ni murumuna wanje papa niyo mfura Isaka uwo hagati akaza ubundi umwe bavukana ari batatu petit frère azoza yasumurira umukuru rimba naje kubita ijambo turahuza neza umurongo ngo tureko tuzokora nimara ko tuzogora ariko kiriya kintu cyose ndamye muzombwira amakuru yakari ese views niki n'abantu barebye ikintu cyaciyeho barangiza bakababesha ako kukibona niko bita view noneho iyo bashizeho zi n'abantu benshi bare hamara akava mwiki noneho kuri bari abarimo barabahemba iyo bakoze neza ariko kandi bidufasha kwamamaza ibyo dufite bikagera kuri aho tutogera si bibi arimo quelque chose ariko no kwamamaza ubutumwa kuraje ba papa rwose mubikorana umwete kabisa ubutumwa bugere kure namwe munaronke
ese ubundi aho gupfapfana mwakoze ibyo ngibyo bizima, aho gufotora imiziki wafotoye ibyo ngibyo nyine. Mariko 11 umurongo wa 12 niko narimvuze. Bibiliya iravuze ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kurabona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'ibitini. Arawubwira ati umuntu ndakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Amena. Aha ari nk'umurongo uvuga ngo mu by'Imana tubyitwayemo neza ni umugisha, tubyitwayemo nabi ni umuvumo. Kibabi nicyo dutegereje. Matayo nsoma Abikorinto, rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 8 umurongo wa 20. Nayo narisomyeho ndasubira ndisome kuko niko mpaye ntekereza. Rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 8 umurongo wa 20 na 21. Kuko twirinda ngo hatagira umuntu utugaya kubw'izo mpano nyinshi tugwiza hose. Dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu. Niba abandi bavuga ngo Kristo no mu mutima, n'imbere y'abantu ugomba kugaragara. Kandi tutabyitwayemo neza impano tugira twozangiza. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 4 umurongo wa 20 wonyine, 4 umurongo wa 20. Bibiliya iravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Amagambo turayagira tuzi kuvuga, turi bitanga kuvuga nitwe bambe, ariko si ubw'amagambo. Matayo ndangize. Matayo, tumabwiza bwa Matayo ibice 24 n'umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo, iri jambo ndaza kuritindaho, ni umurongo mugufi. Matayo 24 umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Muzi inkongoro? Ibinyamujongo. Wazubona ko bikabigusa kandi biraje. Twavuze amagambo menshi kuva tugeze hano ejo. Twaganiriye ibintu byinshi cyane. Abakozi b'Imana bose banyuze bagiye baganira amagambo, ariko reka nje dusezerane muri iri jambo twahaye umutwe uvuga ngo niki Yesu akubonaho. Yesu niki akubonaho? Abantu bokwita mwiza kandi utari mwiza. Abantu kujya bokwita mwiza kandi utari mwiza. Ikindi abantu bokwita mubi wenda utari mubi, ariko turetse abantu Yesu niki aza kubonaho? Mugabo umwe ngo arabwiriza mu giterane ngo avuga none ngo ntawe uzubwiriza ameze gutya, abwiriza gahagira amaboko gutya, siko pastor? Ngo avuga ingeso z'umuntu umwe wicaye nkari inyuma, aramuvogera pe. Ngo umugabo arabuya mu ntebe ngo aroye amatunguruko ingwe se wangu aho wampereye ngo atari ko simpaye mvuga umuntu. Nukuri mureke mbabwiye, iyo tatuvuga ijambo ry'Imana habaho kwiyumanganya gusa, ariko umuntu uzukora ku muntu akumva niba uvuze agashanya akijije akagira ukuntu iyo mbona bararangije, iyo mbona turatashe, ariko akumva neza wamugezeho. Haleluya! Imana ntireba nkuko abantu bareba. Umuntu yobana n'umugore we bagasazana, umugore azi bya bindi umugabo yamweretse, ariko ibyo yamuhisha tabimenye. Umuntu yobyara abana akabikurira mu nda, akabarera bamara gukura, akazavuga ngo bana banje no kurinda
hari umugore umwegeze kuvuga bigeze kubera umuhungu wawe yakoze igitangaza ngo abana banje ndabazi nuko ntubazi ibyo uzi ibyo bakweretse ariko izo baguhisha ni byinshi kandi nabyo turabikese zoba byiza cyangwa ntibibe byiza ariko birahari izo baguhisha. Umugabo azabana n'umugore bagahishana amagambo amwe ariko nubwo muyahisha Yesu ko arabibona. Torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Torero ry'Imana aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Ubuzuse bw'ubungubu bwarantangaje umwuka mpishurira kubigereranya n'ibiti bitatu. Ibiti bingahe? Ubuzuse bwa mbere nabugereranyije n'igiti cyitwa Nyarubombwe. Abantu bakundonda nibo bakizi wenda batarakibayeho kiba mu nihanganira. Nyarubombwe igira amakosa. Uzuyikomeza wamara kuyikomeza igaturagurika. Ntimuyote kandi hayaka. Waramukuna yegereka gutwikira ihuzo. Ubuzuse bw'abantu b'ubungubu niko bumeze. Aza yaka mu ikanisa agateza kerere mu ikanisa. Wagira ngo umuhagarika bukiya ngo ugende kuri gahunda mugakorogana. Ese ko murumvise? Uko ari aho nkoze? Ubuzuse bwa kabiri sema haleluya. Haleluya. Ubuzuse bwa kabiri nabugereranyije n'urukuri. Urukuri ruza rwaka vuba. Ariko rukazima vuba ntiworo urahura. Gihe nyine ukiyawisuganya ngo wote wanyagiwe gusa ndamurukira mwo bana mwanyu bakomeje genda uje kundahurira uyiko kwikaruka ritwara ikamara kwereka ko rifite umuriro wagera hanze. Niko ubuzuse bwa benshi bimeze mu materaniro. Nibo bantu ba mbere bafashe, nibo bantu ba mbere base. Reka dusohoke tugarare hanze. Ubuzuse bwa gatatu Bwana sifiwe sana n'ubuzuse nkunda cyane nagereranyijwe n'inendo. Inendo yifashwe igize umugisha igafata umuriro neza. Zurahuruka jana mu yindi nzu nabo bagakomeza n'abandi bagakomeza. Kandi igihe yaka mukagira amahoro mu nzu mukegera mukota. Wenyine ukaza wigiraho kwa hiyari yakoto ukigirayo gusa ariko bose. Haleluya. Ese uko uri mubahe muri abo? Mugabo yaratubwiye ejo bundi turi Burundi kera mu myaka ishize. Aratubwira ngo aratanga haleluya 500. Yewe 500 tumanisa amaboko turaruhwa ngo yemugiye mu ndege nkeya. Si mu ndege nkeya. Koresha ubwenge. Nimba ari 500 pastor baravuga ati nimba ari 500 tuyagabure. Kuri iki cyumweru utange nk'ijana kuri nuzo utange ijana turiho tuzeneza. Niyo utaratiba atoya mugiye mu ndege nkeya mwebwe mwaguye 500. Nunkizivyano nukanongerera indi minsi yo kubaho mwisi nzagushima. Ati nunkizivyano nukanongerera indi minsi yo kubaho mwisi nzagukorera. Mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Nabarahiriye imihigo mwahize mukiba ahantu ntavuze. Reka nyireke singitindeho. Ngo Mana nungirira neza. Kandi wari wenyine nta n'umuntu wakumvise ariko Imana yarakumvise. Nasanze Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Nasanze iby'ubu ngubu. Umugabo umwe ngo umufurero yigeze kubwira abana ngo arababwira ngo abana bafurero ngo bahangutse cyane babikoze hejuru. Ngo arababwira ngo arabegira ngo atako mwebwe mwabeye gute.
muze muhanguka nk'abanyamurenge kizigenda mu binyu munagaruke mu kanisa ndakivuze gifure kizishabuke mu binyu unywa amavu rweri guma lwa kabiri lwa kashatu lwa kana lwa gatanu unayije mu korali ulwiposo unayihagire unalozo mlondo muija lwiyinga unayije mu kanisa unalasho mukunga wija batiko muzamuhanguka mukama mugenda ndimusure guterana twa tugezaho dutangirwaho urugero bene ubwo ngurwo kera bagazava ngo uriya mugabo ngo yarakijijwe nguriya mugabo yarakijijwe nguriya mugore yarakijijwe nguriya ntarakizwe none ubu ubwoko bw'ukijijwe ninde udakijijwe ninde ururiho ninde ugarutse ninde uwo byananiye ninde ubishoboye n'uwuhe kivange ke dusigaye tujya no mu nama kugira ngo tugire umuntu twahagarika kubera ikibazo afite kizwi cyamenyekanye hano hanze hakamaboneka majorite mu nama ngo afite umuryango ngo nuko ntagitezo tuzobazwa izo twakoze tubazwe n'ibyo twashigikiye Bibiliya yavuga ngo nubwira umunyabyaha ko azasha ngo uzaba wikuyeho urubanza ngo ariko nuhisha intege ngo nuhisha intege ngeziwe kugarira kubivuga kandi ari wowe ugomba kubivuga ngo ufite urubanza ku Mana iyo baba basengera pastor bazasomera ya jambo rivuga ngo semeni haleluya amen semeni haleluya bazarahira bakavuga ngo nzakorera Imana ngo mugihe gikwiriye ngo no mugihe kidakwiriye ngo ya mabanga itoro ryacu nakoreragamo ngo ya mabanga nshizwemo ngo ninta yakora neza nkuko nyahamagariwe ngo Imana izobimbaza ariko muri uvyo kintu kandi bazabarahira naratangaye bazabarahira bafashe Bibiliya turiko twatugira papa aya mabanga ndahiriye ninta yitwaramo neza nkuko nyarahiriye Imana izabimbaze twamadukoma amashimwe natwe muri famille twagize pasteur munatwe muduhe pasteur muri famille ngo mutamuduhaye ngo turabisambura ejo bundi nabwiye abantu semeri haleluya ejo nabwiye abantu rimwe twari i Burundi hari abenga kashagari tugahora na se hamahegera bene wacu amabaza bagabo b'imfura simbavuga kuko abantu benshi nabi wacu hari bamabaza no muwanje uri mu rugo ndahari turindira aho turaje dufite ikiganiro cy'umuryango sawa naje nyine ndi mugonje bawe washike baricara bagabo b'imfura nyine bagabo nyine bayo mu muryango urabona ngo ejo bundi twaratekereje ngo turabangwa ijambo tugomba kukugezaho ndimara kagira inkuru ngo twavuze ngo natwe dukingura kanisa ryacu ngo kandi niwe pastor gadufite ngo niwe tuje imbere ga ngo kandi biroroshe kandi bene ngo bazamure ku bantu bakora fundraising ya autowaje izira umwuka ngo kwanza je yose ngenda yifata ideni hari umungu gazandaza amasenta aho ngaho ati njewe turaziranye ndagenda gitora undi ati nanje biroroshe cyane ba friend azizana wumva autowaje Tugahembwa abakozi bemberuka tugahembwa abakozi bemberuka tugahembwa abakozi bemberuka tugahembwa abakozi bemberuka haleluya natangiye abantu bari gukangira abandi mu materaniro umuntu akaza mureke mbabwire kugira nta muntu uzomenya ko nyina yoroga iteka ryose urukenga abanyina b'abandi soko mvuze nako nta muntu ugira amakenga ya nyina pe cyangwa nyina ko ariko dufa ko umukecuru w'abandi gusumaze gukanyaraza hanga mu gahanga muri amukecuru gusa ndasiga areba none se kwa yimica hembe amaze kugira abagira ngo agire isura nawe kigororose kuko zanese bona Gideon bamaze kuhamagarwa neza n'Imana ngo amaze kuja mu mbaraga z'umwuka semeni haleluya ngo aravuga ngo simpera mu yindi nzu y'abandi ngo ndahera mwa data mwa Manase ariko natangaye na Gideon haleluya abana shamburiye data niwe mperaho na mama ndebe ko bahagaze neza mbone kuja kubana
urimo guparamya ba nyina w'abandi nyoko ni muzima yamaze abantu iri haruguru urimo gufata abandi ngo bazabitwara nabi abawe nuko utazi uko bazabavuga hano hanze ejo narababwiye ngo igituma ugira akanwa ko kuvuga abandi nuko utarumva ingene bazakuvuga hano hanze y'isose uzusere kwa kamba baceceka ngo uri yaraje muceceke nawe nyine ukama wuzura ngo uri umutagatifu mu bantu nuko bataragwishura ingene kandi niwe bari ko kandi wa muntu uza kubwira kugambira uwundi niwe uzi kugamba nawe iyo mutandukanye siko mvuze birumvikanye kwe kweri kabisa wa muntu uza kugambira uwundi akamwisha muri wewe kurya aba yaramwishiye muri we abaje kukikoreza intumbi nawe ngo yikorere naramwishe none gasi nikoreye intumbi ishe nyine yitwaze nawe tuyitware twe nawe ukama wuzura wahura na bidogo ntimuramukanye ngo barambwiye ngo bidogo mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapoanza uliye katana nzuri utaka hawapimile atakusanya furaha kwa furaha alimaka rafiki Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo yaranezerewe ngo abwira Imana ngo noneho Mana ngiye gusenga mbaza impamvu abanyafrika turi abakene ngo kandi ari twebwe tuba duhora mu masengesho cyane. Ko murategera ariko ati abanyafrika tuba twama dufata umwanya munini mu ikanisa kurusha abandi ariko wari ugasanga ni twebwe ducoceye cyane kubera iki ngo aje mu masengesho ngo afata iminsi yo kwiza ngo bazimana Imana yamubwira ku munsi wa kangahe ngo subirayo ngo icyo haguruka kugira ngo higisubizo utahe muhira ngo aramubwira ngo abanyafrika igituma muza mubona byabacanze ngo mbagaye ibintu nkabingahe reka mvuge nkabingahe nimara Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Ngo abanyafrika ngo bavuga Imana cyane ngo ariko bakizera buke ingene bamvuga iyo bariko bari banizeye bogiye babona ibitangaza byanje ngo ariko bampoza ku minwa ngo ariko kunizera batagufite igituma mbabwije jambo muzobirebe uko twahamagara ngo barwaye nibaze tubasengere bo utambuka twabasengera ejo mu gitondo bahamagara ngo barwaye nibaze babanda akaro kandi bagaruka icyakabiri ngo abanyafrika mucyonza mbaga ya semeni haleluya ngo bamvuga akanwa kamvuga ngo kavuga nibindi bitari ivyanje baramvangira icya gatatu ngo abanyafrika ngo bagira ishari ngo Imana imwereka imyobo itatu ngo imwereka umwobo wa mbere ngo urimo abantu ngo umuntu akagerageza kuzamuka nize mbaraga ngo yagere imusozi ngo akunama agafata uwundi ukuboko ngo kugeza igihe bose bavuyemo ngo arababwira ngo abankweretse ngo ni abanyezirayeli yabonye akazi azagerageza gushaka undi munyezirayeli akamuheza akazi muzobaza amateka yo muri Israeli habe n'iduka ry'umunyezirayeli ngo azagenda ibirometero kugira ngo ateze imbere mwene wabo ariko twego abanyafrika kampareke ndahagera ngo mwere ku mwobo wa kabiri ngo ni umwobo ngo urimo abantu umuntu akagerageza nize mbaraga wenyine akazamuka ngo yagere imusozi akamaye ngo arabasigayemo ngo aramubwira ngo n'abanyamerika umuntu azayirwana kuze mbaraga kibokugirana ariko izawe mbaraga wikoresheje ubwawe bwenguki ngo aza kumwereka umwobo wa gatatu urimo akajagari ngo akabona umuntu karazamuka nize mbaraga ngo akagenda ngo yaje kurenga ngo bari hasi bakavuga ngo araducitse ni mumarure Imana yamubwira ngo n'abanyafrika kuriya nta munyafrika uzikunda kundakira naratangaye abanyafrika bagira ishari semeni haleluya kandi singatinda aho reka kareka tantwara umwanya ese kutaba tugishyira iki nubwo ngubita uwo kubita ku mutima ngo wenda aryugira ariko urarigira buriya hari umurinzi ari mu Giswahili aravuga ngo muri Tanzania yaravuze ngo iyo tuhaye uko tumeze ngo tuba dusa n'abari ku murongo umuntu ngo nagirirwa neza ngo uzonezezwe n'ineza yagiriwe ngo kuko zo bavuye mu kibanza naba ari wowe ucigiyemo
ngo ariko nubabazwa n'ineza yagiriwe ngo uzoba widindije ahandi nyuma yiwe. Abanyafrika bagira ishari, uzubyara bakababara, watunga bakababara, wabona dosiye bakababara, wabyara ariko ntibabikwereke. Mu gitondo nababwiye ngo igituma turi babi cyane ngo umugore azasama bagatangira kurwanya indekira urusoro yabacika yavuka nibo bambere bazazana ikiro cy'isukari kuguhemba kugira ngo bakwereke kuko banezeranywe nawe. Haleluya, Imana ishimwe ko namwe mwaje. Haleluya, uko umunsi utomborwa yarayabona ngo nawe aratombowe, ariko koko wahurusega ntafite imbaraga yo kwiburizamwe waje natakwishimiraga hakubona aragira ngo none uramukeka reka basa aze ndababase duheze Imana icubahiro. Mureke mbabwire naratangaye kambivugira hano nanje ndi muri Amerika kandi ko nevugira harakucuma. Umwete mugira wo guhamagara abanyamerika iyo abari umwete mwagira go guhamagara abanyafrika mubigoborere babasaba ifaranga, ariko igituma mpamagara cyane nuko uko ntazo ngusaba. Nababwiye mu gitondo ngo tukiba mu nkambi papa nje nabaye mu nkambi imyaka myinshi wogaze ucaginga telefone ikarinda izima ntabura guhamagara. Wabona ko umuriro utinzemo reka ncurange basi ndimo zaroze muhanda nta kuntu umuriro gushira, ariko kino umuriro mukumaga no guhamagara. Tugira uko yature semeni. Haleluya. Niki Yesu akubonaho, niki Yesu aza kubonaho. Nushaka kwimenya uzareba ibyo ukora, nushaka kumenya ko ari bizima cyangwa ari bibi uzareba umusaruro ubikuramo. Ndisubiyemo, nushaka kwimenya uriwe uzareba ibyo ukora, nushaka kumenya ko ari byiza cyangwa ari bibi uzareba umusaruro uzubikuramo. Imana izihuza abantu bavuye amataifa, Imana iziguheza ibintu umupasiteri we yabarika kuzanira n'abagomba kukugora muri byo. Imana yaduhuje bavuye mu mikarati n'abavuye mu bijombo n'abavuye hewa bora. Imana irabazana bose ibakumanyiriza hanga muri Columbus mutaziranye ariko Imana ikamikuzana umuntu ufite ikibazo iruhande rwawe ngo muturanye kugira ngo wa muntu azagutsindishirije kuri wa munsi. Haleluya. Koza umucanga imodoka yuzuye ndoro umureba pe naho ndumenya ko ari kigaragaza Imana yazanye iruhande rwawe. Imana ni ikinya izone ko abaye umukristo ikazana umuntu wo kugora bwa bukristo bwawe, ikazana umuntu ugoza kunkeke kugutuka mu gitondo wazuzukwa murabutaka kwihorera nawe ukamuvuga ngo reka mwihoro nawe ranihoreye ejo nawe urasinzwe n'umukristo. Wese Imana icubahiro. Haleluya. Imana ikagukura uruhande rwa famiye yanyu bazi kuvuga neza. Imana ikagukura uruhande rwa baso wanyu na basokuru na banyogosenge na banyoko wanyu, ikagutuza uruhande rw'abantu mutaziranye bamenyereye umwaga batazi kuvuga neza kuvabayeho, akaza gutukira abana akabamwiciye kandi ntakidwa mukoreye nawe ukama wuzura nyine ngo nakagira nabi none se nakwagira nabi nawe ukaba mwituye nabi ubaye muzima ninde muri mwembe. Mana ni gitangaza Imana wari waratese utetera umuryango wanyu wama wisanga gusa Imana iraguterura irakuzana gushikira migushora hantu mushingura kwakira ngo mara ngo ngiyinzu ngugira ucya muri kare kihura n'umuntu mutazira. Allo kama kwihorera gakeye mwiriwe nimwo dufata gushaka akazi mwego mumenyereye hano tuzabikora byari hirya ejo hagera mu kindi cyumweru bakura umuntu usantekerezaho afite umwanya wo gutekerezaho se cyangwa yarakikijwe cyangwa yahamagawe nkuko wahamagawe nawe nyiruka amahuzura agatuza ngo naka yarampe mugabo nkigera muri Amerika. Haleluya. Dufite n'abantu bari baragaye abantu muri Amerika bakiba muri Afrika ngo bagerero ntibabegera ngo basaba imbabazi kandi komozeho ukama witwara umuntu uri muri Afrika ngo ngo waje muri Amerika kaba amaze imyaka 5 ngo ataranohereza $100
wewe kumaze 3 7 wohereje bangahe? Ukamurakara ugasisi naratangaye ngo abantu bazagerere ngo bakanga kuvugisha abana ngo baza kwatega kibuga cy'indege ngo bakanga kubaramutsa ngo batari barabahaye ifaranga. Haje kugutega rimwe ne wanyu mwari muziranye yarasinzwe nyine kandi nta deni yaragufitiye kukuhoreza kuza kwereza n'uburenganzira bwiwe biterwa nuko yahamagawe nuko afite muri we. Ariko waje ntareka agomba kukwakira. None nawe ukamusanga ngakwifa kwikora ibintu gusa ngo arikuze ukuntu twatubayeho nabi ngo hari. Wowe ndababayeho nabi kandi uhari. Wewe wakwiye bose wabaye imvura. Bwana sifiwe sana. Iri jambo past ligize nk'umutwe munini. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu yabwiye abantu mu butumwa bwiza bwa Matayo arabwira ngo abafarisayo ngo kubera iki muza mumimina umubu ngo mukamiringamiya. Umubu ngo abitura mukango yo nikini ndicomirwa. Ngo arakingamiya yaje. Ngo arashaka kubabwira ngo muza mwirinde twaha dutoya ngo ariko ibyaha binini mu nizo zanyu mwitirira. Taho bagitukanaga mu kinyabufura no mu Kristo. Haleluya 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 haleluya. Ariko nata ni urarabona ni uraramuce niwe muntu wateranyira abantu muri Columbus mwibanga. Ejo narababwiye ngo twirinde ibivunguka. Abantu babenga isakamburira. Muzi isakamburira basaza. Isakamburira murazizi. Isakamburira ni byatsi bakuraga ku kyaro gishaje bakaja gusakaza ikindi kyaro bujuje hariya. Abantu ngo bozi kubihambira gute ntiwo bihambira ngo habura tugenda tuvunguka. Abakristo niko babaye. Azaba nkugira gutya aca mwanyene yahuruka mwamwene datagira muri hariya mukumva amagambo yagiye atibuka. Haleluya. Tubona mwahura mukanga kuramukanya naho mwahuye n'ikivunguka curi. Warimwe. Mungu Baba we. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Semeni haleluya. Haleluya haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Mugitondo nababwiye ngo kwa Satani sikuri. Turatikanyije n'urubibi gusa. Bukeya kwa mutima ukabugashira Kristo. Muzavuga kwa Satani ni kurese. Umuntu yobwirira ngo ntaburarana. Umuntu yobuzukana izuba rikaja kwa kakera wabutaye. Mwifate nk'abakristo. Jewe naratangaye. Kandi sifa kwa Mungu. Ntabwo Imana yampaye ubutumwa bwo kubashekerera. Turuzi no twaje. Kidusa nkaho tuta. Twatuvanga. Taka Imana itagise. Nukuri kose Imana yaratubwiye ejo bundi ariko tuzadusenya. Iratubwira ngo mwabavyeyi mwe ni mudasenga cyane. Ngo muzogira umubabaro muri iki gihugu. Urutuwo mwagira kubiri. Kandi Imana yamina twerekera tubwira ngo umubabaro muzagira ngo uzava ku bana banyu. Kera kose abana bacu bari bagira kirazira. Muze bagiraga kirazira. Umwana wa naka bizovuga ngo bizovuga. Naho Mungu bumutusi we. Usigaho ubwira umwana wamubwira ijambo akamubwira ko muze umwana ubuturage agakwita mwakanyiriza akareshya gutya wega ntagushoboye. Mutabaye mu masengesho ngo mwigishe abantu Imana. Dawudi yabwiye Sulemana aravuga ngo Sulemani we nguzamenye Imana yaso. Nabikomoje ejo ndababwira ngo icyo umuntu afite n'icyaza atanga. Icyo ufite n'icyuzuraga. Tiworaga umugisha utunze umuvumo. Tiworaga imvugo nziza ugira imvugo mbi mu wawe. Kurya abana barasebewa. Haleluya. Abana bazareba icyo nyina na se barimo bagafotora. Ni kuri azubakwa.
abakuru zacu mugana bakavuga ngo wibahese bavse ngo wibahese ngo bahayigisha afite umugongo bijya muze mukorera mu nzu y'amagambo muze musubizanye n'abagabo banyu ari amagambo ni mabi kubana banyu si mabi kubandi ni kubana banyu mukiki komantere zazivuga ngo uyu muvyeyi hayonse umwana yarakaye yatonganye n'umugabo kugira ngo yamashereka bari mu burakari Haleluya. Umwana yakurara baye igitangaza ngo se kuyabaye gute ngo yabikuye he umunsi wari usaba inda yiwe uzaho inkeke mwarayeho n'umugabo ejo nari bagiye ngo natangaye umugore yabwiye umugabo ngo ni busurushi rwo mu Kagogo bageze muri Amerika kurinjiza kuri konte nanjye nkinjiza none muze natekereje mbona tugomba gutandukana muze hatese n'iki mukecuru niki cyabaye mukecuru tutandukanye gute musaza abana kwita amashimwe yanjye turafiki ati hari ico nibutse ikihe mukecuru we ati kera tukiwa mu Kagogo kera gobuse turahunga turaza tumaze imyaka 10 mu buhungiro ejo bundi tubona dossier turabyara turuzukuruza turaza ejo bundi tugaya muri Amerika none nibutse urushi rwankubise ubwo rushi rero ugomba gutuma dutandukana muze hatese nagukubise urundi satoya hari urundi mvuze ngo mu Kagogo abantu bakwibuka ibyaha bakorewe muri Vyura icyambere kwamboga muri Vyura iriya igasanga usare ko sinahageze ariko imihane yose ndayizi Ikizingo ni bari ikizingo kumukato kumupando iriye ariko Vyura nagize amasiko umuntu akibuka ibyaha yakorewe irumbashkera hari ndimo kakaturimba kera bwana sifuye sana mwihangane ndangize ba papa we hari ndimo kakaturimba kera hari ndimo kakaturimba kera papa dushinge kwinzo kubabarira bakavuga ngo ugize iminsi waratandukanye nuwo mwakundanaga timukivugana timukigererana icyaya mukoreye cyangise muri karine kugira ngo utazibagirwa ukazugira abana mw'abana ndiko ndasaza ariko muzi urugo rwo kwa Bidogo kera gihe cyamurere isengeze kugira nabi muramuzi se muzi sekuru wa Bidogo kera gihe duhunze kwa Mushubazi kera mwana kama kurasi ng'umuryango wa Bidogo n'umuryango wa nyabaduye uzageza he no kugira umutima utababarira ariko noneho bahagarare abazi bawe mubabarirane nashana nababwiye sabari haleluya nababwiye ngo bari baratubwiye ngo umuntu kwaka umugore w'imbabazi ni igitangaza yewe yonje kuza cyo bunije kuza naramwicaje ndamubwira ngo mada wantekere ibintu byose wabirangije nubwo uvuye muri kampani kanguka tubanze tuvugane bati niki kandi hari ico nabana naracumuyeho muri iyi minsi ko ndaje mwivuga bita tinaje ko ndatekereza nkabona ndacu bye kwaheri ndogo twakuonana tumerudi nyumbani tukiwa na furaha kubwa hatutaya sahabu yote mlio tutendea alala abo saba Kristo uretse ko barana n'umugabo wawe ryari uretse kucyaza abana ryari mu banka batengeneza ryari yama wuzuraga winjiye mu zungu niko kubakangaga ngo bamugira complain iki wama ngo niho bikanga gose amagira okay so bakusambanya neza ejo narabwiye ngo guhura n'ubukisugana ni yagarutse aza guhitana kandi nta muntu azuhanguka gutyo ucyo guhanguka wese azahangukana ibice bya Bibiliya azahangukana utuvesi twa Bibiliya
kumya kidogo si zambi komsa akibika uko dusta two kwikingira kabone uko bitibuka kubabarira ni kimwe mu biranga abakristo bahamagawe bategereje amasezerano zamabwira umugabo nawabariye wantwikiye inyana namubwira ngo papa uzoze kunsaba imbabazi inyana yatwise inyana zine naragiye buvira kandi nari mutijije baheza ukantu bukeya kabapokeze buke nari mutijije ngo Satani yozura umutima wiwe simbizi nagiye kujubuvira muri ngaho gusigara n'inkawe uzukure ukamana nibisanzwe kama matama kaja mu wanje ndakaja mu wewe Satani yeze umutima wewe nibuvira arakama ni mugoro ngo arangiza arakinga aramanuka ngo agere mu nzu mutima ramunanira yamasakana toritoshara azamuka no kiraro cy'abagari kuri amaso washika sakana sura mu bikingizo neza zari nyana z'ibigondo zine sagwa n'imfizi warangiza yamufatira umuriro arasira ibyatsi byishimye z'umujisha zumyata cyangwa akadukomezamo cyamachaka cyose ngo muri amahindukira taje abatwa bagahakuja barahamagara batikira rutubanje uko kirashara ibitabari abagabo bene bakuzi bataza bagira ibitso bikeye barumva bazusa abantu bati mwiruke dore itereze kira cyo ngo waje gufata ku gasozi n'agura kira bahuye n'abamuga bati uzakorera Satani umunsi bagufata kumugara ni igike Satani tigira umwira izi guhishira ku wa mbere no ku wa kabiri ku wa gatatu bose babireba batu uvuye kandi urabona gute kiraro cyane ko kirashya gute urabona nyine urabona we abahungu barango we mumbabare nije wasitwise ngo bucaza kuri rezo baza kumpamagara ubu Kristo oneyangaje twiyangaje mu bintu tutazi nukuri kose mutareke ducyari hasi hari ndimo zahimba abaririmbye uze twicare hasi tuje inama tuganire ku by'urugendo twatangije ko mbona inzira yabaye imisozi nayo irushaho gutera mbese mubona ko tuzagera imuhira gute twakagombye kwicara hasi papa n'abamama bacu n'abasore bacu twaje inama iyi safari twatoye imeze ite ukaganira neza barampamagara bati wihuta ari ikibazo cyabaye niki bati wihute so kugira wageze bazamuka ngo ngere muruzi ngo nirurinja gucyamwe barahasi nija useuca gasozi kazamuka kazorengere muhira namasanga zankazimze yahoze zaratariranye zirenda nko guturika uti murambira ngo se niki cyabaye we kandi kujinka zazivugiye zibonye nyiraso zamaze yazikora zinsanga kazihunga zikansanga ntisuku zikazabaye ninkiyezo mbya ati nje wowe mu kugenda kwawe twasigaye duhumirwa ngo seruke gute madame yamakutu shukanwa na mama ati niki cyabaye batayi abagore kandi mu data wacaraza ati waje karibu uje se uje niki cyabaye pamu nyana zawe zaraye kandi gitangaza sugusha uko zatwiswana none gatwara gutegereje ni wo ufata ijambo ryanyu icyo gihe bwana sifuye sana icyo gihe nari kondikiteri wa korali kandi nari nyoboye icyumba cy'amasengesho nari narubasa amataye 5 yo gusengeramo amataye 5 mu tubande dutanu n'ukuri kw'Imana Satani zi kugerageza igihe neza wafatishije ariko narumbiwe uriya ni wiwacu uriya nawe nagaza mtubuka amabata yo gutema ahubwo yo kubaka amataye niwe dutegereje uvuge uwamuzi wamushara kwa polisi bari hano hakurya turamujana polisi mufunge bakubite yankaye bimwe afite izindi zose umuryango gwabo uterateranye baze bishura cyo bitekerezo n'icyo ariko mu itondo babitekereza mushike mu nzu nari kondikiteri wa korali nawe akaba conseil watwisinya conseil principal muzamugira ngo bazagwa se bataba mu ikanisa ninde wababwiye
babandi mubana bajya mubana wahejije abandi hanze mana we ukungire gute iki gipimo ndakijera gute konza nja mwivuga utuma kigisha abantu kubabarira yeme ndatinze uravuga neza konza nja mwivuga utuma kigisha abantu kubabarira none bikaba bingezeho ndakora iki mu gitondo bakaza bati niki watekereje timwitonde nzobabwira ejo murumuna wanje atamahimbugira kuko urashaka kuvuga ngo tubiceceke tibishoboka kandi izo umuryango ni wowe niwitambika twebwe tura kuntera ubwoba ariko nijoro ufite gufite ijambo ryanjye ku munota wanyu babandembeke ntimureke mbabwire jewe nagize umutima wo kubabarira bataye wawe uko yabaye ubukunda zabigifu umvita yewe naratangaye abantu bazabazwa n'ibitari byabo papa uzobarira umuntu wakugiriye nabi aba ku ruhande akaroba yibwa mwumvishe kinda ariko murasumvise papa pastor uzugirira neza umuntu wakugiriye nabi abandi ku ruhande akaroba bibabaza ngo ko yasamugiriye neza ngo yamugiriye nabi none ko wabibariye ko bashaka ngo haleluya mutumaho abantu mweze muzomubwire azoza kusaba imbabazi kugira ngo mubabarire asange muzo ngo bashike baramubwira aravuga ati tubishoboka nuvuga ngo nimugere imbere y'amantebe yombabarira gute ndasubire twarisigaye yasoko kamuwe izuraje n'izari zigiye ko twahuza amaso cyakamayitema cyumurazo gwa kugiti asiranje ngo buce mukagoroba kamwe nitiza umugabo umwe waho ngaho turagenda gucya buke atadutawuge gahoni dusanga nyine umugore amusunikiye umusibo ndagira ngo intore ya mbere niyo yari afite gusa mwiriwe umugore niwe wabaye kudusubiza umugabo akazi gato agenda kamanuka ibyaha zetu umuntu aremba n'ijwi rikamushirana muraho mama wanajifanya malaika wa nuru haleluya uzora abagore bazi gutongana hanze mu bandi bantu ni wazavuga amagambo make haleluya bazimana twarabishimiye no kuri haleluya uzobaza amakuru yo nakazirimo yakoze mu kanwa zazose muzogenzura ibintu by'ikanisa murebe abantu bagira amagambo hano mu ikanisa menshi hanze bagira make abagira make hano hanze nibo bagira menshi ikituzanye nagutumyeho kabiri gatatu nti waza none ikituzanye nje nikoreye imbabazi kugira ngo tubane neza nujuje rya jambo Paulo yanditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa sifa kwa Mungu yandikira biroma arababwira ngo nimba bishoboka mu rwanyu ruhande apana n'abandi ngo mubana amahoro n'abantu bose ese uzere uruhande rw'abandi urwawe wararushoboye mbona ko umugore yunamararira batije wewe koko siniko byabaye ndababariye mugira amahoro ejo dukomeze ubuzima uza mutizanye isahani na mugenzi wawe ibintu bwarakiye ngo nsubire gukama igitangaza nakoze ndasubira ndamutiza abanza kwanga ndamubwira ngo nutazana akabido k'abana ufata amata y'abana uzobuneretse kuko ndakubabariye cya mu gitondo karaza ubuzima burakomeza muri ibyo yaravuze ngo ntabwo ari inzira yoroshe inzira yo kujya mu ijuru si umuhanda si ibarabara haleluya nikiyesa kubonaho reka ndangise twasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Mariko Yesu ngo yari kumwe n'abigishwa bahe bagendagenda ngo Yesu arasonza ngo arangiza igiti cy'umutini ngo akibonaho ibibabi akiri kure ngo aravuga ngo gifite ibibabi kimeze neza ngo n'imbuto zirahari turajya duhage biriya avuga ngo acegereye ngo abura imbuto icyo yakoze niki ngo arakivuma mureke mbabwire ibibabi bisa bigereranywa n'ibitsuba dukora mu materaniro umuntu yose yimba kandi ari ikibabi
cyiza kandi ari kibabi. Umuntu yoririmba akadakora mu kanwa mukavuga ngo niwe wa mbere, kumba ari ikibabi. Umuntu yotanga icyacuma ari ikibabi. Umuntu yohimba indirimbo za korali bakazamutumira ngo uze kuduhimbira indirimbo ari ikibabi. Mwirinde ibibabi. Ibibabi byose turabigira, ariko ikigoye kuboneka ni imbuto. Kandi imbuto ntizazigirira akamaro igiti, zigirira akamaro abazisoro. Imbuto zawe si we zizogirira akamaro, zizogirira akamaro aba Columbus, zizogirira akamaro abanyamerika, zizogirira akamaro abo muri Afurika, kuko niwe uzera ariko si we uzirya. Haleluya. Yesu abwira abantu ubutumwa bwiza bw'amatara, babwira ngo aho intumbiri ngo ni inkongoro ziteranira. Igituma uri mu kubona ibintu byose byakwirunzeho, igituma uri mu kubona ibintu byose bigusimburanaho, ni uko intumbi tuhumeka. Mureke mbabwire ndangiza, ishiga rishushe nta sazi ze zigituraho, nubwo waba baritekeyeho inyama. Isazi zizi kavangu irishiwe rifite agahumuro k'inyama ariko rirashushe. Igituma isazi zakwirunzeho nuko wahoze. Warahoze. Ziratinya iki kandi warahoze. Uri barafu. Wese banishoje ndashobora. Haleluya! Warahoze wabaye barafu. Isazi zizoza zirimo zishaka handi kandi uhari. Zizama zitura zituye. Zicumbike zibone icumbi. Kuko nta muri ruzimba. Muraho neza papa. Bana bari umuntu abaje. Warahoze none nukuzi niko zagenze. Ngonje ibintu byose ngonje n'ukuri murazwe muzodufasha. Mureke mbabwire. Tuko dusaba amasengesho yo gusengerwa buri gihe. Umuriro wo murahura no tuzushusha inzu. None ndabivuse. Abagore bakera murabyumva cyane. Umugore ahora agakunda kujya kurahura buri munsi. Inzu yo ntiyaga zishuha. Ariko umugore agazuraza umuriro muziko. bakaza kurahurira. Ngo musenge mudufashe twaratewe. Dufite ibibazo mwacu. Ni twebwe twenyine tubigira. Abandi bose bafite tubana. None ko wahoze isazi zizoza zabuza handi zireke kwitura iwawe kandi ariho habonetse. Haleluya! Mu butumwa bwiza bw'Amatayo ibice 3:8 niba ntibagira. Bwana sifuye sana. Ibice 3:8 mu butumwa bwiza bw'Amatayo haravuga ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye. Mbasezeye mbabwira ngo mugende mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ibibabi turabigira ntako tutakiza ngo tubishakishe. Ibibabi turabizi. Nito bambere bazi kuririmba, nitwa mbere bazi kuyobora gahunda, nitwa mbere bazi Bibiliya no kuyiga. Wigiye muri Kenya, wigira i Bugande, wigira i Burundi, wiga mu Gifaransa, wiga mu Congereza, wiga inzandiko za Pawulo zose urazimara, uja muri kaminuza y'injiri zose uraziga, urasaka no soma ibindi bitabo birebire n'ibindi bya commentaire uragwiza, zose ni ibibabi. Igikenewe kitwere kuriwe ni imbuto. Mwe imbuto zikwiriye abihanye. Yesu nabareba ntababone ibibabi gusa, arangiza ibibabi ariko nabegera abone ni imbuto. Niwo mwimerere w'ubukirisitu. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagire neza. Amina.